Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdi, orayımdı Allah'ın atımıyla başlap жаратқан Allah Ta'alaға мақтаулар, пайғамбарымызға салам салауаттар айтып, урматтуу мұсылман бір туғандар, жаратқан Allah Ta'ala bir ay бойы қылған, Рамазан іші қылған ибадаттарымызды қабыл қылсын, біліп білбей қылған күнәлерді кешіріп, бүгін мына шыққан күн батқан сияқты, түн қаншалық ұзын болбосын, таң атары белгілі, қыш қаншалық қарду болбосын, ызғарлы болбосын, жаздың келелі, жайдың келелі белгілі, аның сыңарындай, мына кече ғана қош келдің Рамазан дедіге де, бүгін әлвада я шахру Рамазан деп, Рамазан менен қош айтышып атабыз. Бүгін 30 күндік Аллах Таала тарабынан берілген 2024 жылдың Рамазанын жиынтықта отырабыз. Бүгін біздің жашообуздан болған, бәлкім кейбіреулер өмірінде 60 жолы Рамазанға жолығат, 70 жолы жолығат. Мына ошол Аллах Таала тарабынан берілген bir Ramazanға жолығып, бүгін қошташып отырабыз. Бүгін Аллах Таала тарабынан берілген 30 күндік ибадаттарды жиынтықтап, кейде мына ошондай бір берекелі күндерден, түндерден айырылғаныбызға қайғыра тұрған болсақ, ал эми экинчиси бүгүнкүдөй болгон бир эмне майрам күндөргө жеткендигибизге бир же кубанычыбызды билбестен, же кайгырышыбызды билбестен, мына ушундай бир улуу күндөрдө, улуу түндөрдө турабыз. Жараткан Аллах Таала ушул күндөрдө кылган дуа тилектерди кабыл кылган болсун. Элибизди, жерибизди ар кандай бала апаттардан, оору сыркоолордон алыс кылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'du. İbadallah. Fe inni usikum nefsi bi takvallah. Allah'a maqtao, peygamberga salavat aytkandan keyin Allah'ın pendeleri, musulman bir tuğanlarım, oğlu özümde anan sizlerde Allah'dan korkuga çakıram. İmam Tirmizi rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullu bani adama hatta'un ve hayrul hatta'ina at-tawwabun. Адам баласының бардығы қата кетіруші, қата кетіргендердің ең жақшысы мына ошол қатасына тауба қылғандар. Ат-таубату ихватул иман важибатун алал фаври мин кулли занбин кабирин ау сагирин. Тауба қылу бұл әрбір чоң болуы, кичинекей болуы, жасаған күнөөдүн артынан заматта тауба қылу әрбірімізге бұл милдет болған амалдардан. Фала тастасгиранна маасиятан فتتركها من غير توبة فإنك تعصي الإله فلا تنظر أخي المسلم إلى صغار المعصية ولكن انظر من تعصي. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, kılgan günahını kiçinekey деп eseptebegin, kiçinekey бұл еш нәрсе емес деп таштап қойып, товбасыз унутуп қалбағын. فلا تنظرن أخي المسلم إلى صغار معصيتك. Kılgan günahının kiçinesin емес, إلى من تعصي. Kim üçün günah kılganыңды, kimdin aslında günahkör bolup atkanыңa köngül burgun. Кейде biz abul günahım kiçinekey, bul mayda barat günah deybiz, biroq oşol mayda çoң bu, oşol günahını kimdin aslında kılıp atabız, kimge günahkör bolup atabız. Mına oşol nerseni eske alalı. Wa badir ile tawba minal maasi kabiriha ve sagiriha. Çoң olağı, kiçinekey bolağı ayırması yok. Mına oşol günahının артынан zamatta Kudaydan keçirim surauga, tawba kılıuga şaşıl. Ya eyyuhallezine amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. O iman keltirgen pendeler, Allah Taalaga çınıgı tawba menen, ihlas menen tawba kılgıla. Asa rabbukum yukaffiru ankum sayyiatikum. Belki oşanda Allah Taala selerdin kılgan günahыңарды keçirip jok kılat. Ve yudkhilukum cennetin tajri min tahtiha al-anhar. Kılgan günahыңарды jok kılıp astından daryalar akkan beyişke kirgizettir. Tahrim suresi 8. ayet. Fa in kanat ma'siyatuka ahil muslim bi terki fardin. Eğer senin kılgan günahın Allah Taala'nın aslındağı bir farz bolgan, vacip bolgan amaldарды atkarbay koyuu menen bolgan bolsa, keyde namazın kalıp ketdi, orazan kalıp ketdi. Faqdihi fa inna qabulu tawbatika mutawaqqifun ala zalik. Eğer senin kılgan günahın Allah'ın aldığındağı farzlardan bolgan bir farzı kaltırıp koyuu bolgan bolsa, oşol farzды atkarıp ber. Eğer namazın kalgan bolsa kazasını okup ber, orazasın kalgan bolsa kazasını tutup ber. Antken oşol günahının tawbasının kabul bolusunun şartları oşol kaltırgan kemçildikten ordun toluktoo menen bolat. Wa in kanat ma'siyatuka fi haqqin min huquqi ibadillah. Eğer senin kılgan günahın özüzge okşogon bir pendenin akısına kiriu menen bolgon bolsa, birödü urup koydun, korkutup koydun, aldap koydun, zulüm kılıp koydun, jok жерден jala jabap koydun, uşaktap koydun. Eğer senin kılgan günahın özüň okşogon kimdir birödün akısına kiriu menen bolgon bolsa, fa qabulu tawbatika mutawaqqifun ala isalil haqqi al mustahiqqi.
senin tovuğunun kabul bolusu, oşol sen ziyan bergen, sen korkutkan, sen aldagan adamdın barıp keçirim surap, oşonu razı kılmayınca kılgan tovuğun kabul bolboydu. Demek tovuğunun kabul bolusu adam balası özü iki türlü kata ketir etken. Birincisi, Kuday Taala'nın akısına kirip namaz, oroza siyahtı ibadetlerden kemçilik getiremiz. Bul günahının kabul keçirilişi oşol ketirgen kemçilikin ordunu toluktoo menen. Ekinçisi, özünüzge oşugan kolu koşuna tuğandırık dostçardı kapa kılıp koyuu menen, aldap koyuu menen, oşolorga bir zulum kılıp koyuu menen bolat eken. Bul günahının dagı kabul bolusu, keçirilүүsü, tovuğunun kabul bolusu oşol kapa kılgan, ızalantkan adamımızdı emne ırazı kılуу menen bolat eken. Fakat kal aleyhissalatu vesselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men kana indehu mazlumatun li ahihi فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ سَمَّ اَيْ فِي الْآخِرَةِ دِينَارٌ وَلَا دِرْحَمٌ." Kimdir biröv özünün Müslüman bir tuğanına zulüm jetkirip, oşonu kıynap, akısına kirip, ızalantıp, kapa kılıp koygan bolsa, bul dünyada akısını adal kısın. Akiretke kaltırbasın, akirette septeşiği bolboyt. فَاِنْ Anken akirette وَلَا دِينَار وَلَا دِرْحَمٌ, akça, dolar, euro, dinar, dirham yok deydi. Bilesin men sen oşonda aldap, 1000 so'mduk nersemdi kımba satkan bolçum, başka kılgan bolçum. Je oşonda men sana kol koybay koyam dep, başka kılbayım dep, akçаңды alıp koygan bolçum. Bugün uşun ayынан beyişke kire albaytım, men mına 1000 so'mыңды alıp koy desең, al жерде акча иштебейт дейт. Oşonduktan kimdir biröөнүн акча менен болобу, söz менен болобу, адеп ахлак менен болобу, kimdir biröөнүн akısına kirgen bolсок, bul dünyada akыңарды adaldап algıla. فَإِنَّهُ لَيْسَ سَمَّعِ فِي الْآخِرَةِ دِينَارٌ وَلَا دِرْحَمٌ. Akirette sen bugün tölep koyam degen, maseleni çeçip koyat degen, akçaң, dolarың, euroң иштебей калат дейт. فَمَنْ كَانَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عَرْضٍ كَأَنْ سَبَّهُ أَوْ فِي مَالٍ كَأَنْ أَكَلَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلْيُبْرِئْ ذِمَّتَهُ الْيَوْمَ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَدِيدٌ. Kimdir biröv özünün bir Müslüman bir tuğanına ziyan jetkirip koygan bolsa, namısına tiyip, söktü, şıldıngdadı, basıntı, videoga tartıp prikol kıldı. Je bolbosa mına oşol emne akçasında, mal mülkünü alıp koyuuda, başka kılıuda. Bul dünyada oşol nersesini akısını adaldap keçirim surasın. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَدِيدٌ. Akiretteki hawal aябай оор bolot. Al күндө çeçişkenge, ızıldaşkanga, razborka kılganda hawal aябай оор bolot. Oşonduktan akiretke eç kimimiz biri-biribizin akыбызды kалтырбайлы. Özgöçe bugün ayt kündörü keçirişe turgan kündör, jaraşa turgan kündör. Özümüzdün bir jeke kızıkçılıktardı, jeke tekeberdik, ego dep koyobuz. Bardığın jiyiştirip koyup, emne üçin men birinci keçirim suraşım gerek, emne üçin men birinci salam aytışım gerek debestен, bir tuğanım ayttın urmatına, mına koşlaşıp atkan orozonun urmatına, koşunam, dostum meni keçirip koy dep turup, kede emne жылдап, айлап, саламдашпай калган, бири-бирибизге эшик жапкан, тескери караган bir tuğandar menen бүгүн жараша турган, кучакташа турган, мына ошолор менен эмне ынтымакта биримдикте жашай турган күн. Акыретте өз Кудайдын асына барганда эсептешип болам, башка кылам, акыретте эч ким өзү эсептештирбесин. Акыреттеги азаптан баардыгыбызды Кудай Таала өзү сактаган болсун. Yawma yafirul mar'u min akhihi. Akırette havalı oğur bulut. Yawma yafirul mar'u min akhihi. Al günü adam özünün bir tuğandan kaçat. Ve ummihi ve abihi. Atasından, apasından kaçat. Ve sahibatihi ve banih. Özünün dostlarından, oğullarından, kızlarından kaçat. Ve in kana ala şahsi hukukun linnas mata min qablen ta'diyatiha min gayri uzrin فإن أصحاب الحقوق مظلومين يأخذون من حسنات الظالم يوم القيامة. Eğer ümmet-i Müslüman bir tuğan senin kimdir biröөгө zulüm kılıp, kimdir biröөгünü kapa kılıp koyup bul dünya meni ötüp kete turgan bolsak, al adamdın üzürünün kabul bolusu, tawbasının kabul bolusu keçirilişi kıyamatка kalıp ketet. Al endi kıyamatка kalganda kimdir biröөгü bugün kapa kılıp koyup, mal mülkünü alıp koyuptur, dünya menen koşa içip kete turgan bolsak, kıyamatка barganda al insanlar bizdin soğup toruğuzdan alıp durup, andan keyin gana biz ötkörgön janakı kapa kılgan nerselerinizge razı bolat eken. Fa in lam takfi hasanatuhu lizalika ukhiza min sayyiatil mazlum fa humilat ala zalim summa yulqa fi jahannam. Kuday saktasın. Eğer soğuğunuz bar bolsa, soğuğunuzu alıp mına oşol siz kapa kılgan adam öğretken. Eğer kok soğuğunuz yok bola turgan bolsa, oşol siz kapa kılıp, siz zulüm kılıp ötüp ketken insandın günölerini alıp turup sizge жүктөp, oşonun günösünün menen koşa soğuğunuz jetpesden tozakka kirip ketүүңө sebep bolot deyt.
Құдай Таалам барыбызды мына ошонун сактасын. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, акыретте эч кимибизди ызылдашканга, соттошконго, оттошконго, разборкага жеткирбесин. Бул дүйнөдө мына ошол акыбызды адал кылганга аракет кылалы. Ошондуктан дайым жаназаларда бул инсан пендечилик, инсанчылык кылып кимдир бирөө капа кылган болсо, разы болгула десек, жакшы адам эле разы болдук дегенибиз мына ошол акыреттеги абалдын оордугунан. Кээде эмемне арга кеткенде башкадан наразымын десе эле тирилип калабы деп туруп, тил учунда аргасыздан разыбыз, жакшы адам эле деп коюшубуз мүмкүн, бирок мен үмүт кылам, аргасыздан башкадан эмес, чын дилден мына ошол эмне разы болгондордон, чын дилден бири-бирибизди кечиргендерден, чын дилден бири-бирибизге жакшы экендигибизге күбөлүк өткөндөрдөн болгонду Кудай Таалам насип кылсын. Фатубу илаллахи жамиан айюхал муъминун. О имандуулар, Аллах Таалага толук тооба кылгыла. Qabla an tamutu, ajal kelgenge çeyin. Tub ya ahi qabla mautik. Ölümün kelgenge çeyin bir tuğanım toğana kayt. Fa innal mauta yakshifu asrarak. Antkeni ölüm senin bugün hiç kim bilbeyt, körbey kaldı. Kamera yok jerde aldım, kamera yok jerde korkuttum, kamera yok jerde zordukladım dep. Hiç kim bilbesen özün bilgen ölüm sırlarını açıkka çıkaradı. Bugün atam körbey kaldı, enem körbey kaldı, ayalım körbey kaldı, balam körbey kaldı, dostum körbey kaldı, şumkardamla körbey kaldı degen menen fa innal mauta yakshifu asrarak ölüm büt jaşırgan sırlarını, sekretlerini açıkka çıkaradı. La taqnat min rahmetillah ya ahil mu'min. O menin musulman bir tuğanım. Kede adam balası kılbay turgan günöөлөрдү kılıp bugün jaratkanın aslında ökünüp atkan bolsang ümitsiz bolba. La taqnat Kudaydın meyeriminen, keçiriminen ümütüngdü üzbegin. Fakat qala Allah tebarek ve teala Allah Teala kelam ettiği Kur'an'da Zumar suresinin 53. ayetinde Kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim. O Muhammed ömürün ısrap menen, günö menen ötkörgön menin pendelerime aytkın. Kebiröler var. Damıla sizdi keçirişi mümkün, aksakaldardı keçirişi mümkün, bırak meni keçirbese gerek. Biz emi sal mındarak jerde жүрүp kaldık, mınonday jolda жүрүp kaldık. Biz kılbagan günö kalbadı dep. Allah Teala kelam ettiği Kur'an'da mana oşolar tuuralı aytat. O Muhammed ömürün ısrap menen, günö menen ötkörgön menin pendelerime aytkın. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden meyeriminen ümit üzüşmesin. İnnallaha yagfiru zunuba cemi'a. Allah Teala günöөлөрдүн bardığın keçiret. İnnahu huvel gafurur rahim. Allah Teala keçirimdü, meyerimdü. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun. O imandular, barınız toluk Allah Teala'ga tövbe kılalı. Leallekum tuflihun. Belki mına oşonda Kuday Teala'nın aslındagı azaplardan kurtulup iyigilike, beyişine, bakıtına jeterbiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed çağıran hadiste adam balasının bardığı kata getirүүчү, kata getirgenlerden en jakşısı mına oşol günөөsүn moynuna alıp tövbe kılganlar deydi. Fa min tabiatil insan fi hazihi dunya el-vuku'u fil hata ve zan. Adam balasının bul dünyadaki tabiatı adam jaratılışından, tabiatından günah kılıp koyuuçu, günah kılıp koyuğa jöndöndүү bolup jaratılgan. Al kançalık kıyın bolbosun, takva bolbosun, damıla bolbosun, günöge düşüp kalıusu mümkün. Allah Teala adam balasını günah kılıuçu, oşoga iykemdүү kılıp, oşoga jönдөмдүү kılıp jaratkan. Bul günöden hiç kim janakında kutula albaydı. Hiç kim bundan Allah Teala tarafından korkulungan emes. Ve haza naqsun la yusalli minhu ahadun min bani adam. Bul adam balasına verilgen Allah Teala tarafından bir kemçildik. Pendeçilik kılıp deyiz ha. İnsançılık kılıp koygan günahımızı deyiz. Pendeçiligimiz, kemçildigimiz eken günah kılıp koyuğa bardığımız emden jönдөмdүү ekemiz. Bul nerseden hiçbir adam balası kutulgan emes. Allah Teala tarafından bardığımız günah kılıp koyuuçu olup jaratılganmız. Hurmatlı musulman bir tuğan. Bardıq adam balası günah kılıuçu. Günah kılgandardın jakşısı günөөsүn moynuna alıp jaratkanга kaytıp oňolgondor dedik. Eger günөөbüz kançalık köp bolbosun jaratkanга jalbarsak tawbalardy kabul kılat, ümitsiz bolbo dedik. Hurmatlı musulman bir tuğandar. Abwabut tawba wal istighfar maftuhatun. Tastaqbilu kulli aibin ve nadimin ve raci'in ila mevla. Keçirim eşigi, Allah'ın tawbalardı kabul kılуу eşigi daima açık.
Kaçan gana ayıp kılgan adam, günah kılgan adam, öküngen adam jaratkanга kayta turgan bolsa, mına oşol tawba eşigi daim açık turat. Fayaqbaluhu indahu ve yaghfiru lahu ve yatubu aleyh. Allah Taala kaçan manga pendem kaytat eken, kaçan kechirim surayt eken dep tawbalarыбызды kabul kılууну kütüp turat eken. Eger adam balası keçindesi günah kıla turgan bolsa, Allah Taala kündüz kechirim kolun sunat eken, kündüz günah kıla turgan bolsa, keçindesi kechirim kolun sunat eken. Ve zalika fi kulli vaqtin ve hin. Allah Taala'nın mına oşol kana pendem tawba kılsa keçirem degen nersesi her vaqtda bolat. Leylan aw naharan, tümbü kümbü sırran aw alaniyatan, jaşırın tawba kılasızbı, açık tawba kılasızbı, Allah Taala daim keçirem dep bizni kütüp turat eken. Alam yekulillahu fi kitabih. Allah Taala kerem ettiği Kur'an'da bunday dep kayrılmadı mı? Ve huvellezî yakbalu tawbata an ibadih ve ya'fu an seyyiatih ve ya'lem ma tef'alun. Allah Taala tawbalardı kabul kılat pendelerinden. Allah pendelerden kılgan günahlarını keçiret, jokko çıkarat. Ve ya'lemu ma tef'alun. Pendelerinin emne kılgandığının bardığın körüp turat, kabardar bolup turat. İmam Bukhari çıkargan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Vallahi Allah'ın atı menen kasam içip aytam, inni la astagfirullah ve atubu ileyhi fil yevmi akser min 70 marra." Gününe men 70'ten aşık Allah Taala'dan keçirim surayım deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala tarafından günah kılуудан tosulungan. Oşoga karabastan gününe Allah Taala'dan 70'ten aşık keçirim surayımın deydi. Başka bir hadise İmam Müslim çıkargan hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ya eyyuhan nas, o adamlar, tubu ilallahi fe inni atubu fil yevmi ileyhi mi'ate marra." Allah Taalaga tawba kılgıla, çındığında men jaratkanga gününe 100 jolu tawba kılam deydi. Fe ize kana hada Rasulul Kerimul Ma'sum, afala nakun ala hadihi ve ala asarih. Eger bul günahdan tosulungan, Allah Taala tarafından günah kılуудан tıyılıngan Paygambardın avalı uşunday ola turgan bolsa, gününe 100 jolu suray turgan bolsa, Paygambar menen beyişte olam degen Paygambardın ardından erçigen, size köözün avalыбыз kандай boluş gerek? Ve nahnu al-ibadu ad-duafa al-maznubun. Biz günahkar alsız pendelerbiz. El-muqassiruna fi haqqihi subhanah. Allah Taala'nın hakkısına köp kirgen kança namazlarыбыз kaldı, kança orozalarыбыз kaldı, kança zeketlerimiz kaldı, kançalan adamların köngülünü oruttuk. El-muhtajuna ila rahmatih. Jaratkandın rahmatına, meyrimine muhtaç bolgon alsız pendelerbiz. Fattawbatu asasu tariq. Tawba kılуу, jaratkanga jalbarуу bul bizdin negizgi bagıtыбыз. Femen la tawbata la sira lehu. Kim tawba kılbay turgan bolsa, anın bara turgan jolu, bagıtı jok deydi. Urmatlı musulman bir tuğanlar, oşonduktan kelingizler. Jaratkanga jalbarıp bugün Allah Taala keçirişkile keçirem, tawba kılgıla tawbaňardy kabul kılam, ынтымакта биримдикте жашagala dep mınonday olgan bir ulu günlerge sak salamat, esen aman jetkirip atkandığına şükür kılıp, biri-birimizni keçirgenlerden, keçirişkenlerden en negizgisi biri-birimizden razı olgan jana, jaratkan bizden razı ola turganday, jaratkandın aslında ketirgen günölerge dagı tawba kılууну Allah Taala barыбызга nasip kılgan bolsun. Hormatly musulman bir tuğan, günö adam balasını ahirette mına oşol Allah Taala'nın aslında azapka tıga turgan jaman adatlardan. Allah Taala mına oşol nerselerden bardığыбызды saktap, uagında tawba kılgandı bardığыбызga nasip kılsın. Ve min şuruti tawba an takuna tawbatan nasuhan, ay halisatan sadiqatan. Tawbanın kabul bolusunun şartları çın dilden Kudayga işenip Kudaydan korkup tawba kılış gerek. Tawbanın kabul bolusunun şartları jaratkanga jalbarıp, Allah'ım men ökünem uşul kılgan günölerimi dep turup çın dilden tawba kılış gerek. At-tawbatun nasuh hiye en tecidel mirarata fi kalbika inde zikri zillah. Tawbanın kabul bolusunun şartları özüңүzгө belgili bolgon bir günöge tawba kılасыз. Oşonda arak içip koydum elem, oşonda aldap koydum elem, oşonda zina kılıp koydum elem, oşonda kapa kılıp koydum, oşonda namaz okubay koydum dep, oşal жылы oroza karmabay koydum dep. Bilgen bir günöңүzгө tawba kılasыз. Tawbanın kabul bolusunun şartları oşol bilgen günöңүzdü estegende, oşonu kılıp atkanda kanday jırgagansız. Estegende oşonçoluk jan dүйnөңүздөн jiirkenip, oşol nerseni jaman көрсөңүz, tawbanın kabul bolusunun şartları uşul eken. Kede bir günah kılıp atkanda, жаңы жылda başka da, ayaşlar menen disketeke kılıp atkanda kanday jırgagansın. Emi oşonu bugün
дамыланы мәселесін ұққаннан кейін ошондо туура эмес кылыпмын деп эстегенде жийиркенип кеткен болсоңуз тобаңыз кабыл болду. Аяқшы дамыладан ұққанға чейин жырғап алған екенбіз деген болсоңуз өлді анда. Ошоны туура эмес кылган экенбиз, астагфирулла, болбойт турбайбы? Ошол арам экен да деп туруп, ошону эстеп кеткенде мен мусулман болуп туруп ошол ишти кылдымбы деп туруп, жийиркенсеңиз, ошол нерседен жаман көрсөңүз, тобаңыз кабыл болду. Анан кээ бирөөлөр көшөп, алхамдулилла сакал койгонго чейин жыргап алган экенбиз. Мешитке келгенге чейин жүрүп алган экенбиз, эми жүрө албай калдык деп туруп, эмне? Өткөн күндөрүңдү эңсеп аткан болсоң, анда тобоң кабыл эмес. Мешитке келгениңе өкүнүп атсаң. Кама кунта тажиду рахата ли нафсика инда фи'ала. Күнөөнү кылып атканда кандай жыргаган болсоң, тооба кылып атканда ошондой жиркенишиң керек. Инналлазина фатанул му'минина вал му'минат сумма лам ятубу фалахум азабу жаханнам ва лахум азабул хариq. Чындыгында мусулмандардын ортосунда фитна салып, бузукулук жараткан, бөлүп жарган, андан кийин мына ошол кылган күнөөсүнө тооба кылбагандар, ва лахум азабу жаханнам ва лахум азабул хариq. Аларга тозок оту, алоолонгон тозок дейт. Кудай сактасын. Элдин ортосунда бириктирүүгө, ынтымакка чакырууга багытталыш керек. Бөлүп жарууга, ызыл чыгарууга, тополон кылууга эмес. Урматтуу мусулман бир тууган. Абдулла ибн Мубарак айтат, Суфян ас-Сауридин жанына келсем, мага карап дейт, эки көзүнөн жаш агып ыйлап атты дейт. Суфян ас-Сауриге карап туруп, эмне үчүн ыйлайсыз? Adamdardın en jamanı kim dedim deydi. Men asvaun nas. Adamdardın en tömeni, en konçinliği kim desem? Süfyan as-Savri aytdı. Allazi yazunnu anna Allah la yaghfiru lahu. Allah meni keçirbeyt dep ümitsiz bolgan adam deydi. Günahını aytdım bari kıladı. Günah kılganlar jaman emes. Günahını kılıp alıp ümitsiz bolganlar jaman eken. Buga çeyin pendeçilik kılıp, insançılık kılıp, meçit jolun taanыбай башка кой нелерди гана кылбадык. Бирок бүгүн кайта турган, тооба кыла турган, оңоло турган күн. Asvaun nas, adamdардын эң жаманы allazi yazunnu anna Allah la yaghfiru lahu. Allah meni keçirбейт деген адам дейт. Кандай гана күнөө кылбайлы, кандай гана өтмүшүңүз болбосун, бүгүн жаратканга тооба кылса Кудайга кечирет. Кээде кээ-бир күнөөкөрлөрдү өмүр бою жемелеп жатып алуу биздин иш эмес. Ар бир жамандын келечек жакшы күндөрү бар. Бүгүн жакшымын дегендердин эртеңи кандай болот Кудай билет. Ошондуктан ар кимибиз тооба кылышыбыз керек, жараткан менен мамилени оңдошубуз керек. Насаллаллаху субханаху ва таала ан яғфира лана ва ятажаваз ан тақсирана ва ярхамана иннаху хувал гафурур рахим. Аллахтан жалбарып суранарыбыз, баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин, өткөн күнөөлөрүбүздү жоюп жок кылсын, кемчилдиктерибизди толуктасын. Аллахым өзү рахматын алсын. Ал Аллах Таала мээримдүү, кечиримдүү, ырайымдуу. Иннаху фи яумил кыямат хайна нa'рadu ala Allah. Кыямат күнү Аллах Таалага жолуккан учурда ва яқфул инсан вахидан байна ядайилlah. Инсан жалгыз Аллах Тааланын астына эсеп бергени келет экен. Fa yasalullahu bi gayri turjuman wa la hijab wa la wasita fa yaqulu Allahu lil 'abd. Kıyamatта пенде жалгыз Аллага эсеп бергени келгенде Аллах Таала котормочусуз, bir tosmosuz, ортомчусуз түз пендеси менен сүйлөшүп, ошол пендеге кайрылып мындай дейт экен. Бул күн ар бирибиздин башыбызга келет. Абди атазкур яума каза ва саата каза. О менин пендем, шумкар, билесиңби? 2024-жылдын 10-апрелине саат мынчаны мынол жерде ушунда мондой күнөө кылгасың. Ошол күнөөң, ошол жер, ошол саат, ошол секунд эсиңдеби? Хина аглактал абваб ва сатарта мин аюнин нас. Эшикти култап, адамдардын көзүнөн обошолонгонуң, адамдардан жашынганың эсиңдеби? Ва лам тастахи мин назари илейк. Адамдардан жашынып, гостиницага кирип, квартирага кирип, жауып кылган күнөөң эсиңдеби? Адамдар көрбөйт дегениң менен мени тиктетип коюп кылганыңды эстейсиңби? Лима жаалта нахванин назирина илейк. Эмне үчүн эпендем сага карагандардын эң төмөнү мени кылдың. Кошунаңдан уялдың, аялыңдан уялдың, досуңдан уялдың, дамылаңдан уялдың. Эмне үчүн менен уялбастан сага карагандардын ичинен эң мени жеңил санап койдуң. Анна хазал кавл ашаду мин нари жаханнама нафса. Аллах Таалан о пендем лима жаалта нахванин назирина илейк.
Sağa karagandardın en tömönü emni üçün meni de esepledin degen sözü tozoktun otundan dağı jaman kıyamat günü deydi. Allah Taala o pendem emni üçün meni jengil sanadın, emni üçün meni körüp turgan eske albadın, emni üçün menden uyalbadın dep kayra kaytalar aytken. Wa yaqul laka jami'u men yanzuruna ilayka istahyayta minhum wa aghlaqtal abwab hatta la yarawnaka wa ana anzuru ilayk. Allah Taala aytken. Bardık seni körgön, seni tikep turganlardan jaşındın. Alardan oboçalandın, eşikti kultadın. Birok menin körüp turganımды eske albadın o pendem. Wa lam tastahi minni, sen menden uyalmadın. Fa hal ana aqallu minal bashar allazina yanzuruna ilayk. Sağa tiktep turgan dosun, klastaşın, ataң, apaң, ayalыңa karaganda men tömön belem sen üçün o pendem dep kayrylatken. Fi hazal mawqif yaqulu al-abd allazi waffaqa fi at-tawbati fi hayati. Oşol uçurda tiriw kezinde tawba kılgan pende olsa Allah Taala her birimizge uşunt etken. Birok arabızda tiriw kezinde akılına kelip, esine kelip tawba kılgandar Allah Taala'ga kayrylyp, "Ova o Rabbim, pendeçilik kılıp baktsızlığımdın ayınan, taqdırıma жазылgandın ayınan oşol günöөнü esteymin. Oşol günöөнü kılganmın. Birok men al nerseni seni jengil sanap, seni tokotpogondugumdan emes. Şeytan vasvasa kılıp özümdü başkara albay kalgandığımdan kılgamın o pendem, o Rabbim. Walakin alasta qad tubta alayya fi dunya. Birok muna oşol bendeçilik kılgan günökör pendengdi meni sen keçirip tawbamды kabul kılbadın bile o Rabbim. Allah Taala aytat: "Bala laqad tubtu alayka wa ghafartu lak." O pendem men seni keçirgem, tawbamды kabul kılgam. "Wastabdaltu sayyi'atuka hasanat." Günöөлөрүңдү sooп kalmaştırıp koygam. "Unzur ila sahifatik." Sooп жазылган барактарыңды карасаң, ошондогу günöөлөрүң ордуна бүгүн ошончо сооп жазып койдум дейткен. Ким үчүн? Тирүү көзүндө оңолгондор үчүн. Бүгүн товбасына кайткандар үчүн. Бүгүн Рамазан менен коштошкондо мечит менен коштошкондор үчүн эмес. 30 күндүк Рамазанды насвай сигарет менен өткөргөндөр үчүн эмес. Товба кылып башка кылып, быйылкы Рамазан мени сөгүнгөндөн тосту. Быйылкы Рамазан мени алдагандан тосту, жалгандан тосту, уурдагандан тосту. Быйылкы Рамазан менин жүрөгүмдү мечитке байлады. Кудайым буйрса эми таравих бүткөн менен, айт намаз бүткөн менен 5 убак намаз бүткөн жок. Кабырга бармайынча бүтпөйт. Бүгүн таравадан кутулдук, эми 2 жыл Рамазанга чейин алхамдулилла. Кеңири жүрө бересиздер. Бирок 5 убак намаздан кабырга бармайынча кутулбайбыз. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Furqan suresi 70. ayat. Kim tawba kıla turgan bolsa, Allah'a iman keltirse, жақсы амалдарды кыла турган болса, fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Алардын жакшы күнөөлөрүн Allah Taala жакшылыктарга, соопторго алмаштырып коет дейт. Fa iza bis sayyiati kutibat hasanat. Эгер күнөөлөргө сооп алмашып, күнөөң үчүн сооп жазылып кала турган болса, fa yaqau fi qalbil abdi anna Allahu ghafara li wa najawt. Пенде Allah Taala meni keçirdi дагы, тозоктон кутулдум деп ойлойт. Валакин тозоктон кутулганым менен макшарда Allah Taala наса жалгыз туруп эсеп бергенде элдин баарды карап тургандыгы үчүн бирок мына жамааттын баарына шарманда болдум дейт экен. О дүйнөдө жүргөндө кыйын болуп, булардын имамы болуп, зивизде болуп, биринчи сорт болуп жүрдүм эдем. Буларга көргөзбөй кээ бир күнөөлөрдү кылдым элем, бирок бүгүн кыяматта Allah Taala булардын баарына менин кылган күнөөмдү көрсөтүп койду деп ойлойт экен бенде. Allah Taala fayunadihullah. Allah Taala тарабынан мындай кыйгырык болот экен. Сатаруtuka fid dunya wa ana asturuha alayka al-yawm. О пендем, тиги дүйнөдө күнөө кылганыңда сени жашырган, бүгүн дагы жашырып койдум сенин күнөөңдү. Эч ким көргөн жок сени мени менен эсептешкениңди, кылган күнөөлөрүң ачыкка чыкканын мына ол жамааттын, кошуналарың, досторуң бири да көргөн жок. Сатартука ва лам yasma khitabi ma ka ahadun min ahli al-mahshar. Булардын баардыгы карап турган менен сени көздүн эмне жөнүндө сүйлөшкөнүбүздү бири дагы уккан жок. О пендем. Ansaytuhal malaika allazina katabuha fi sahifatik. Senin sooп günөө баракчаңа жазган периштелерди дагы унуттуруп койдум. Senin эмне күнөө кылганың мага жазып келген, ортомчу болгон могул жердеги сооп жана күнөөңдү жазган периштелерди дагы унутуп койдум. Senin эмне кылган күнөө кылгаңды алар да унутуп калды. Wa ansaytuhal arda allati fa'alta alayh. Sen күнөө кылган орунду дагы унуттуруп койдум. Керек болсо жер, тоо, таштар, сен жашынган квартира да унутуп калды. Wa ansaytuhal mas'ad amaluka ila as-sama. Асманга көтөрүлүп келаткандагы
ошол күнөөлөрүңө күбө болгондордун бардыгы асмандагы унутту. Wa ya'murullahul munadi ala ru'usil ashhad. Allah Taala tarafından mына ошол эмне көрүп тургандардын көзүн жанакин кыйкырык болот экен, жар салынат экен. Урматтуу мусулман бир туган, laqad sa'ida fulan ibn fulan sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Palançanın balası palança, Ахматованын баласы Шумкардамыла ömür boyuga бактылуу болду, мындан ары бактысыз болбойт деп туруп макшарда бул дүйнөдө тобакан адамдарга жар салат экен. Аллахтан жалбарып суранарыбыз, бардыгыбыздын атыбыз мына ошол жерде бактылуулардын катарына кошулду деп туруп, ошол жерде жаңырганды насип кылсын. Palançanын баласы паланча бактысыздардан болду, көрүп койгула, түбөлүк тозокко кетти деген чечимден Кудай Таалам баарыбызды сактаган болсун. Урматтуу мусулман бир туган, бүгүн денебизде жаныбыз бар экен, тооба кыла турган күн. Бүгүн кечирише турган күн. Бүгүн оңоло турган күн. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туган, баарыңыздардан жалбарып суранарыбыз, келиңиздер. Жараткан Аллах Таалага жалбарып, ыйман исламда мындан ары кадамдарыбызды бекем кылалы. Бүгүн кандай гана өтмүшүбүз болбосун, унутуп, мындан аркы жашоого бир үмүт менен, оңолуу менен, жараткандан кечирим суроо менен эмне бет алалы. Кандай гана күнөө болбосун, ла тaqul ana lan yaghfirallahu li sayu'azibani la mahalata li kasrati zunubi. Allah meni kechirбесе керек. Günöөлөрүм көптүгүн айынан менин күнөөлөрүм кечирбейт. Меникинин аргасы жок дебегин. Харамун алейка антазуну хаза билlah. Аллах Таала тууралуу мына ушундай ой жүгүртүү бул арам. Wasma' ma ya akhi hazal hadis al-qudsi allazi rawahu at-Tirmizi. Имам Тирмизи риваят кылган Аллах Таала тарабынан айтылган хадиси кудсиге көңүл бур. Ан Анасин ан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллама qala Allahu Taala, Аллах Таала мындай дейт: "Я ибн Адам, о адам баласы, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Эгер сен мага тооба кыла турган болсоң, дуа кыла турган болсоң, күнөөлөрүңдү кечирип, бардыгын кабыл кылам. О адам баласы, "Law balagat zunubuka anana as-sama, summa astaghfartani ghafartu lak." Кылган күнөөлөрүң 7 кабат асмандын чокусуна жетсе дагы, бирок андан кийин кечирим сурай турган болсоң, мен сени кечирем. Я ибн Адам, о адам баласы, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya, summa laqitani lam tushrik bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfiratan. Эгер сен жер толо күнөө менен келсең, мага жолуккан күнү ширк, мага кошуп бирөөдү бир ширк кылбаган болсоң, тоого ташка сыйынбаган эле болсоң, ошончо күнөөңдүн ордуна ошончо кечирим менен тосуп алам, күтүп алам. Аллаху акбар. Ибадаллах. Тубу илаллах. Аллага тооба кылгыла. Иржуу илаллах. Кудайга кайткыла. Фафирру илаллах. Кудайга чыркагыла. Я Аллах, ирхамна я Рахим, туб алейна вастур уюбана. Аллахым, сен райымдуусун. Биздин күнөөлөрдү кечир, айыптарыбызды, күнөөлөрүбүздү жашыр. Васамихна я Аллах, кечир. Сенден кечирим сурайбыз. Min sa'adatil mar'i an yutila umrah wa yarzuqahu Allahu al-inaba. Pendenin bul dүйнөдө бактылуу экендигинин белгилеринен болгон бир белгиси, өмүрү узун болуп, ошол узун өмүрдө адамдарды кубанта турган, адамдарга жага турган, тооба кыла тургандай бир жашаган болсо. Кээде мына ошол узун өмүрдү эң жаманы ушул хадистин тескериси. Өмүрү узун болуп, амалдары жаман болгондор. Элдин баарын безар кылгандар. Өмүрүн күнөө менен өткөргөндөр. Кудай Таала мына ошонун сактасын. Тубу илаллах жамиан ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nur suresi 31-аят. Аллахка толук ибадат кылгыла, тооба кылгыла. Белким Аллах Тааланын астында бактылуулардан болуп азабынан кутуларсыңар. Я ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. О иман келтиргендер, Аллах Таалага ихлас менен, чыныгы тооба кылуу менен тооба кылгыла. Эгер күнүнө бирден күнөө кыла турган болсок, 60 жыл жашаган адам 21900 күнөө кылат экен. Күнүнө бирден күнөө кылган болсок, 60ка кирген адам 21900 күнөө кылган болот экен.
Ал эми күнүнө 10доп, 20лап, 1000деп күнөө кылгандар эми эсептеп алсын. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн айт күнүндө сиздерге мен мындай кээ бир адамдардын көзүнчө бир негатив башка болгон маалыматтар болгон менен, бирок бул нерселер иншалла мына ошол түбөлүктүү Аллах Тааланын астына барганда бир позитивде тартуулай турган маалыматтар. Бүгүн өзүнчө эле кээде жанакы өзүбүздү кыйынсыз башка кылып, дайым негатив сүйлөп башка дебестен кылган күнөөлөрдү мойнубузга алышыбыз керек. Адамдардын жаныбызда бизди коштоп жүргөнү, жаныбызда күрүктүн көп болгону бизди маашырлантып, алдап, алаксытып койбош керек. Вала ягурраннакал мадихун, мактагандар бизди көкөлөтүп бербеш керек. Бизди жемелегендер эмне бизди чөктүрүп бербеш керек. Яума ябасухумуллаху жамиан фаюнаббихум бима амилу ахсаху ва насу валлаху аля кулли шейин шахид. Biz аларды кыямат күнү бардыгын чогуу тирилтебиз. Кылган иштеринен кабар беребиз. Ахсахуллаху ва насу, Аллах алардын кылган күнөөлөрүн бардыгын эсептеп жазып койгон, бирок алар өздөрү күнөөнү кылып коюп, акырын тымпыйып, унутуп койгон. Валлаху аля кулли шейин шахид. Аллах Таала эртең кыяматта бардык нерсеге күбө өтөт. Ахсахуллаху ва насу. Аллах эсептеп койгон нерсени силер унутуп койдуңар. Мужадала сүрөсү 6-аят. Фаина зунуб куллама истаазамахул абду сагура индаллах. Адам баласы кылган күнөөсү канчалык жаман кылып койдум, улуу иш кылдым, жаман иш кылдым деп өкүнгөн сайын, ал күнөө Кудай Тааланын астында кичинере берет экен. Ва куллама истасгарахул абду кабура индаллах. Ал эми пенде качан бул иш нерсе эмес, дамыл айта берет дейм, анча-мынча иш нерсе болбойт деген күнөөлөр Аллах Тааланын астында тоодой болуп чоңое берет. Инналлах азза ва жалла якбалу тавбатал абди ма лам югаргир. Аллах Таала пенденин тообасын жаны чыкканга чейин кабыл кылат. Айюал мукассиру аля занб. О күнөөлөргө батынган, күнөөлөргө талпынган, күнөөлөрдөн коркпогон пенде. Ама ана лака ан татуб. Бүгүн тооба кыла турган учур келбедиби? Ама ана лака ан таржиа илаллах. Бүгүн Кудайга кайта турган убакыт келбедиби? Якулуллаху таала, Аллах Таала кереметтүү Куранда Бакара сүрөсүнүн 222-аятында инналлаха юхиббут тавабина ва юхиббул мутатаххирин. Аллах Таала тооба кылгандарды сүйөт. Аллах Таала тазалануучуларды сүйөт дейт. Бүгүн тазаланганда кээде душка чүп, баняга чүп, жуунгандарды дагы тазалануучу дей турган болсок, Аллах Таала сүйгөн тазалангандар бул өткөн жаман адаттарынан тазалангандар, нашвай сигаретинен тазалангандар, ушак гыйбатынан тазалангандар, уурдаган күндөрүнөн тазалангандар, күнөөсүнөн тазаланып, Кудайга тооба кылгандарды Аллах Таала сүйөт. Бакара сүрөсү 222-аят. Аллах Таала Тавба сүрөсүнүн 104-аятында алам я'лам анналлаха хува якбалу тавбата ан ибади. Пенделер билбейби? Алардын тообасыны Кудай гана кабыл кыларын дейт. Кээде молдеке кечирип коюн, кээде чоң ата кечирип коюн, кошуна кечирип коюн деген менен чыныгы тообаларды кабыл кыла турган жараткан Аллах Таала экендигин менин пенделерим билбейби? Гафириздан бакабилит тавб. Günahlardı keçire turgan, tavbalardı kabul kıla turgan, jaratkan Allah. Gafir suresi 3-aят. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Hucurat suresi 11-aят. Kimde kim jaratkanга akılına kelip tavba kılbay turgan bolsa, alar özüne özü tozoga tütkönдөр, özüne özü zulüm kılgandar. Hurmatlı musulman bir tuğandar. Bugün imamыңыздар қатары, дамыла қатары, канчалык бир деңгээлде мына ушул биздин мешитке келген инсандардын жакшы жаман күндөрү мойнунда жооптуу болгон бир тууганыңыздар, балаңыздар катары айтарым, кечиришели. Жаратканга тооба кылалы. Мындан аркы жашоодо Аллахны зикир кылып, оңолуу менен өткөргөнгө аракет кылалы. Алам я'ни лиллазина аману ан тахша кулубухум ли зикриллах. Ыйман келтиргендерге Кудай жонунда эскертүү келгенде ойгоно турган, өзгөрө турган учур келбедиби? Hadid suresi 16-aят. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah. Allah'ın zikir kılуу менен көздөрү ойгоно турган, жүрөктөрү ойгоно турган, Кудайга кайта турган учур келбедиби дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар. Жараткан Аллах Таала бир ай Рамазан ичи аябай бир эмне активный берилүү менен мечиттер толо бардыгыбыз ибадат кылдык. Мына ошол ибадаттарды иншалла ихлас менен кылып, Кудай Таала кабыл кылгандардан кылсын. Пендечилик, инсанчылык кылып, дагы бир жолу айтабыз, инсан, адам баласы күнөө кылып коюуга жөндөмдүү болуп жаратылган. Бирок күнөө кылган бардыгы кылышыбыз мүмкүн, бирок күнөө кылгандардын эң жакшысы тооба кылгандар. Фафирру илаллахи инни лакум минху назирун мубин. Кудайга чуркагыла, Кудайга кайткыла. Кудай Таала тарабынан мен сиздерге ачык айкын
eskертүүчүмүн. Урматтуу мусулман бир туугандар, кыяматка барганда ар бир кылган ишке жооп бере турган күн келет экен. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Алардын бүгүн биз тилдерине, оозоруна печат басабыз, култап коебуз. Жанакындай бүгүн этсе план басап коебуз. Дене мүчөлөрү, колдору, буттары кылган иштери жөнүндө күбөлүк берет дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, инна сама вал басара вал фуада куллу улайка кана анху масула. Кулак, көз, жүрөк бардыгы эртең кыяматта Аллах Таала тарабынан сурак берет дейт. Ошондуктан мына ошол сурак бере турган күндөрдө Аллах Таала иншалла эсеп кысапсыз бейишке кирүүнү бардыгыбызга насип кылган болсун. Бүгүнкү Орозо айт майрамы баарыңыздарга куттуу болсун.